ngasi muroi pause nupi masada na tablis sat khibgi maral da nupa masai kul jail manung da kan batabak sunan ba ko na yatan pikre drug lalol ba nupa mabuna sahi tara saf mana badani pikre Professional ethics khang da Dr. Singh Yaw padigi Fashion Party ge nuaine da todok sing tholpani haina Health Minister Jent Kumar haikre amadi board loba class 10 amadi council loba class 11 amadi 12 ke parikha matam amata pangthokadori STV के मणिपुरी पाउमिंग तबरिब सिंह तराम नोक सुबलो ना पाउ सनम पिजरे सही निफु सुरब नुपा मना सही मंगा खक्त ngaरी bi nupi masa mada natbali satlugi maralda special judge pokso infal west na ngasi section 6 of pokso ek ki makada sahi kul jail da akan bathabak sudun thamnab gi dandi pikre sel oina lupa lising yangkai victim da pin na bakhangan kre ngasi court ki order aduna makhata na National Legal Services Authority gi compensation scheme for victims survivor of sexual assault ki makhada lupa lak manga pin ba mari leina ba authority sing na ki ningsing bayai serak panglaba nupa sna lising ni taragamri da nupa sigi hek manau nupa na pokpa sahi mangagi nupi masa mabo natabali set kibani hari case asigi victim gi makai gi special public prosecutor at Nilasandrana thengnaki amomda aina yadabum ongda opium drug kezi manga promba mioema ko namara leire haina lauthokraba Uripok Basaspati Lekai digi Tonazum Lemba say Nefo Nasi Special Court and the PS Fast Track Court na sahi tara jail da akan batabak sudun thambagalunena lupa lakh ama fine pin na bakhangan kre court ki order aduna makata aduna karigumba hariba nupa sina lupa lakh ama du sahi amagi manung da pi da tarabadi jail da sahi ama muk sang thaba haina kangan ki panbei hokibal sing ni tara taru ke February tang kuni thoida hairok ta leiba lital thong manak tagi narcotic bureau na lemba hariba MUSC opium kg manga kona phagat kiban hari Professional ethics khang da Dr. Singh Yarok padigi Fashion Party ge nuaine da todok sing thokpani haina Health and Family Welfare Minister L Jent Kumar na ngasi Imphal East ki Moirang Purel da Directorate of Health Services na sinduna Primary Health Center ma hangdokpagi thorom da haikre Minister Jent Kumar na makatan haikibada democracy satpa leba amada right to life amde right to property haibasi miyam da mapungpan panganan na hona ba haibasi lenga adugi mapungoi ba thodangni leba asigi miyam naba yaro heba panam de scheme project ya paikalabasu mahuksa ge kal karakpana anoba makal gi laina layong ka thorokle punama mayok nana ba hona bada private sector amadi government sector punna thabak tomina ba mathuktai ana leng sangda equipment gi mathakta khwaidi maru oribasi lang sangadugi yanglel saru oriba doctor bi nurse singi patient party singi emotion amadi sentiments khangdana thabak torpa matamda pamdop tolu sing thokle miyam na chu doctor singi aningba pamba khangna ba hotna batai haiki ngaji sangare ba PACC to matamda community health sub center no ontok lagni haina su minister na lauk thoki Minito di makli afabado madu phayeb na khayba ngam dam targadi karawa dino aina miu maboi begi wakil khale se karawa dino na haybado mini question choi nam ko tor kan hi bu lai reba praja sing maru ina treatment to ngam daba hidak lai ngam daba makli kangbu sing madu gumba hidak lai ngam daba treatment to ngam daba afabu hospital cha ngam jada kangbu lai reba kangbu sing da mar trust area ni hatne piraga sarkar na pakhali be makli thabuk sing masi yemba kan ang pani ado masi dadi sigi matang dadi private sector amasung government sector hability community health center yam athu wa matam da madum olani habatu mai me assurance pijagi ngasi hangdokliba health center si PPP model da Ras Medicina medicine general surgery pediatric surgical oncology plastic surgery orthopedic amadi gynae singbi kudong servicing phanganduna salai gadawni ngasi gi sangabi tormadu da minister forest and environment Mohd T Sam Kumar minority affairs ke director NG Uttam health services ke director Dr K Rajo director state mission national mission Dr S Manikanta amadi Ras Medicity ki Managing Director Rajan Hobism Sasukaki Taranga Marilena Minister Sam Kumar na ngasi sangarba Public Health Subcenter ase Mapungpaba Health Center ma ohena na bhona bada miyam gi mateng yawdaba yawdana oiba ngamloi mafam asida miyam gi mateng loina na
MRI gi kudongsa fangana ba tha hongi manung honargani mafam asida CM gi haksel gi tembang Ayushman Bharat gi kudongsa ba sing fangana ba su honagani lamlai digi haurga hospital taba lambi asi lakliba January kun phab gi manungda black topping toduna mapung phaba lambi ama oilagani haiki Perjalanan dengan semari kenara ada bagaimana tanya besar saya dia orang perjalanan pada dengan masih begini pak apa dia masih perjalanan sudah punya yang kenana si punya perjalanan ya aku kira itu di sini yang balik kepada yang dua sudah punya saya mana nih sudah punya ya terus ini terus si kau songkan mana lupa aku dulu ada si aku berarti terjadi lalu lamda sehingga semua mesti lagi sih kalau berapa harus lagi tak terlaku ibadah dengan ini kami hamil before 20 January sila busy kenapa perjalanan pulang lang ang jadi ko dokter pun ano ay ito sa mga siya doon na kami Board of Secondary Education Manipur Naloba Class 10 की परीक्षा में Council of Higher Secondary Education Manipur Naloba Class 11 में 12 की परीक्षा हनेक सही होइना मतम अमतद पांगथोकदोरी मसिंग मतंग ngasi Council के ऑफिस ता पाउगी मिफम मा पांगथोकरे Council के ऑफिशियल में बोर्ड के ऑफिशियल सिंग नसरु याकिबा पाउगी मिफम दुदा Education S के डायरेक्टर TS किरण कुमार ना Council Naloba Class 11 में 12 की परीक्षा से लागलिबा February की तांग 19 दी होरगनी बोर्ड नलोबा Class 10 की परीक्षा न February तांग 1 दी होरगनी मतम अमतदा पुन्ना परीक्षा पांगथोकबगी थबक से हंदकेसन अहानबनी मसिना परीक्षा सिंग लॉन्चिनबगी खुदोंसादबा थोनबदु कोहनमंगमलगनी CBSA की परीक्षा गसु लॉन्चिनररोय पांगथोकदोरिबा परीक्षा सिंग असिदा बोर्ड अमदि प्राइवेट सेंटर हाइना तोंगाना लेरंबदु बोर्ड की सेंटर हाइना सेंटर सामकुनलोम लेगनी आंसर स्क्रिप्ट चेक तोबा मदि मार्क तिनसिन बदा CCTV कैमरा सिजनगनी परीक्षा से मफुंग फाना पांगथोनोबा होनबदे मयामना मतिंग पांगबियो हाइके क्या अखोगी ngana प्रजादा अखोगी आंगांसिंग खंगनबसिना आंगांसिंगी परीक्षा की प्रिपरेशन की मोगी लाकदब टेंशन मोई स्ट्रेस लाकदब मैम दु कंट्रोल तवनी अदु खंदना कोइना खरजु ngana कोइ हाइदोकपनी आंसर चेक तव मतमदा we have taken up certain initiatives CCTV लोइ किनगनी आंसर चेक तव मैमदा ओजासिंगी मूवमेंट नंबदी कमाय कमायना प्रोसेस तौरी हायो मैम दु येंगनबा all in all the examination centers परीक्षा तव नतब ची चेक तव Council के चेयरमैन L महेंद्रना पांगथोकदोरिबा परीक्षा सिदा मियामना बनम दि ब्रोकेट तोबिगनु सासिनबा क्वेश्चन थादोक्तुना मियामदा सममनबा थोनबिगनु हाइना आर्पिल तोखे हौकिबा चही खरदा कनागुंबा खरना करीगिनो खंगदे करंबा खुदोंचाबा फंगनिंगबदगिनो खंगदे हॉक्स क्वेश्चन पेपर का पुथोरागा काउंसिल अमदि बोर्ड सिंगसिदा हाइनिंगाय लेतना खांगबंगमदना प्रेशर का पिरकपा अदु अचुंबदु सुनतबा अदुगुंबा practice punamak ado haure iba satra satri singda ado psychological imbalance ton ba parents singda leta pham khangdra wahan ba adugumba thaba khuding maktu leiba ki ona khanbiraga haure iba satra satri singona khanbiraga madu khuding maktu akhoi khuding mak thadok minasi tungda council na form calendar madi diary release tauke Money execution case amada district and session court senapati da lakiba case amaga mari lenina district judge senapati a notary surina MS Extrotex Juices Limited ke managing director ki khutang da L dikhode ki lupa lakh humbudra humdoi lising humpu humdoi sani lokalaga district collector senapati na court pikalak na ba khangkre लिसिंग मसामापल नेफुमापल की अक्टोबर 13 शिलोंग तौनखिबा मर्जर एग्रीमेंट मतमदुगी मणिपुर की ट्रेडिशनल बाउंड्री अदु रिसर्वे तौदुना अदुमक ngak senanaba शिवसेना मणिपुर स्टेट ना सेंट्रल की लुसिंग सिंग तक्सिन क्रे शिवसेना मणिपुर की प्रेसिडेंट एम तोम्बी अमसुंग स्टेट सेक्रेटरी लाल गांगते न लुसिंगबा मिरकांगबो अमना पार्टी से नेशनल प्रेसिडेंट उद्धव ठाकरे पार्टी से MP सिंह अमसुंग मणिपुर की MP डॉक्टर टी मैनादा सफमा मनाबा मेमोरेंडम सिंग पिसिंदुना वफम सिमक तक्सिन क्रे हौजिक दिल्ली लेबा शिवसेना मणिपुर स्टेट की प्रेसिडेंट तोम्बीना STV न्यूज दा लिसिंग मसामापल हुमपुमरीदा अखोगी ngangkhoi leramba Tamil Sangam gi laisang Myanmar da kilometer ama makarom changsin leikre India gi survey team laklabasu issue si fazina yengchinre lising masamapal nepumapal da India da pun kiba matamadu da akhoi gi lejan ngangkhoi gi saru adu sabsana khangdoktuna aduma ngaktuna thamgadabani lising masamapal nepumapal da Mars tawdagi lising masamapal humudra nithoi fawba
Party State Amagi Thakta Officer Amakakna Lenga Halambadagi State Asing Asifawa Shotana Lebani Mission Suyamdaba Lampak Sobusu Hantaba Asangwi District Amo Orambat Nagalena Hana State Pikiba Bajesu Makoine Hanbasi Yaningde Amaramda Nagagi Susan Manipur Miam the Samam Nabat Nunangbama Ladybasi Tangdangbama Kangadabani Lisang Sitna Diversing the Tenru Kudong Sadu Sing Latenaba National Highway Protection Lingadabani Haiba Sibasenagi Makedi Taksin Kini National Leaders in Isusi Lumna Loga Luna Housing Satriba Lok Sabha Mifol the Swedena Putokani Habitazva Pire Makatana Ngasi Union Minister of State Home Kiren Rizizuga Unaduna Status Susing Matanda Pukatuna Taxilagan Hari Chief Minister Nongtomam Birena January Tha Asidagi Haudokadurba Go to School Mission Gimanungsana Bishnupur District ki Anboina Manipur Pollution Control Board ki Chairman Su Uriba Oinam Kendrugi MLA L Radakishona Bishnupur Higher Secondary School ki Pibam Yangsinkre Ngasi Kongsada Duda Bishnupur Municipal Council ki Chairperson A Maniam Su Luiniki Kongsada Sigamari Lena L Radakishona Ababa Government School Thamba Habi Wakalonda Go to School Mission Pangtokuna School ge award apasing mensinduna February 30 session hoba nangna batubada semjanana honorgani walibo ja sing education minister da khanganduna mentionana ba honorgani haike Sigi matak the roofing gi shat asidasu masigi shat asigi plaster singa se mapang mapak kelakle Koigi February 7 dagi session hodori besin nangnana ba kari do waya bagi habadung asimak ayak report semjaraga by Monday da honorable Chief Minister amadi honorable Consul Education Minister the pijage loinana ai sasu laksage masigi leriba department asig engineering cell na athuba da packet paya ba packetana school ase soidana afaba taruba yamna clean noiba school ama oinana ba hona jagani School Asigi Principal W. Hemabatina, School Asi Nona, Semjin Beda Pazina, Semlan Dabana, School Asigi Silingase, Class Tauringa Matamda, Karaktuna, Asopan Yarogadra Pakale, Classroom Gate, Floramadi, Star Sing Su Kaitoi Tole, Sessan Hodungeda, Akaitoi Sing, Semjin Bina, Putin Sing Sinki. Shopia Tabaxi, Tinazariba, I think Floring Sisu Angang, Disappointment, Holy and White. I think you was classroom, I am a wall who's in Kaidan a lady about. As is your way, Semanzaning. Myanmar Medical Association is in Mandalay Sataribatala Nepal Suba Mandalay Medical Conference sees the Hospital and Research Institute ki urologist Dr. Shamrendra Pongnam Amasung sees the Eye Care Foundation ki consultants ophthalmologist Dr. Sasindra Lysram Saru Yabgaluina paper present Tokre Shamrendra Pongnam na kidney transplantations surgeons prospective Havisida Aduga Dr. Sasindra Lysram na corneals transplantations have the paper present okay Sasanadu Professor Ken Mungs Mins Amasung Professors Kun Ong na Sir Loki Ngarang numidang waram pung mga minute ne purom chatpada ya school hiron balakay daleba yumnam basintagi yumda bom pokahalamba amadi thamjalambagi thong janing du phongdoktuna wakat mifam chatakre saru yakibi yumnam ongbe bemolata kobinu piamana mi kung nataba ya school gumba mapamda mirakta bom pokahalamba thong asi akan momongda condemn tawi kariguma misimina tholam labadi kanana daita logdagi haiba hangningai ni mari lenba singna thuba matamda sengdok piru lengak nasu thogdosi kumna tidoktuna miamda sumbakangalu asiguma thogdok lekai sidada Tana Manipuri Mapam Amatada Amu Anatuan Bigno Hike. Pungmanga Makai Haiba Matam City, Nipung Kodimak Yum the Kantova Matam Natis and Hayasang Bagi Duk Tang Maitana Bagis at Obagi Hanzana Villambi Soroki in Abamatami, Sigma Pungpang Nasida, Asuk Sakti Baboma Matambiri, but Pokale Miganche, Karamba Sangstana no organization no Atuba Matanda, Koyas Kungi Pazas in the Shangdokira O Madam di Masida Missimina Yaram Bataragadi, Makoina Mi Magit Hawaii Hapanga Doriba. Green Foundation Fellowship Pinanaba ISTV News ki video journalist Dr. Noitem Rina Devi Kalakle Print Kidana Pongna Famgi Senior Journalist Tongam Premchan Kalakle Fellowship Program Asigi Makada Low Singuda Tungkoina Organic Farming Season Nabi Kanaba Sing Miamda Kangan Bamadi Chemical Season Nabagi Amang Basing Matangda Electronics Media Gi Oina TV Report Manga Putokadabani Prince Media Gi Wahili Sing Amadagi Tadaba Story Manga Putokadabani Fellowship Asigi Makada Hariba Makalgi Report Asi Putopada Mating Oinanaba Lupalising Kunga Manga Pigadori Panbay ISTV News ki journalist Dr. Nomai Thames Rina Devi Hausu Manipur Toliba Nupi Angangda set up a crime yona Makal Kagi News investigation Doduna Putolibini
Ngarang Prime Minister Narendra Modi na hangdokiba Moreda leba integrated check post ngasi Land Portals Authorities of India amadi BM2 ge Joint Secretary Nidhi Kharena official singaloi na yengsin kre official singna India Myanmar amadi Foreign National singa interaction program chu pangthokre Tasi tang taramathodigi Mars kitang mari fawba alava ta pangthokadruba Kumbh Mela da Manipur gi tongan ba artist chaninipo official home phuna saru yagne haina ngasi Manipur Press Club ta pangthokpa paumi singa unaba mada Sankar Bharti Manipur Pran ki President Professor S Tombi na phongdokre mana makata na phongdokibada Sankar Bharti Manipur se Manipur gi nat culture bu yokatpa made masak takpada asoba thodang loduna lakle organization asina Manipur gi kasin koya sinda culture ki oiba workshop training program theater workshop na singba singkaya pangthokre handak ilava ta pangthokadoriba Kumbh Mela si sei tara ni thoik matung na pangthokpa Maha Kumbh Mela ni masida malem gileba Murvadara Nepal gi myoi crore kun hena pungedaba Melani Manipur gi oina saikadaruba team asina culture gi oiba thangta lai harauba pung solom dol solom tribal dance fine arts amade exhibition indigenous handlooms amadi handicraft indigenous food items singamadi seminar paper present togani maramaduna lenga asina satkadurba Manipur gi team asigi yengduna angama mateng pangbiu haina phonrole Laisram Mani Gaura Sangit Academy Tawal Wangkema Madi Guru gi imung manunga kusandaduna Guru si laikidabagi kuntratak shuba ningsing thongalonena Academy sigi laikidaba Guru singi damakta Guru Kritan namadi lining na marai saitharakpa hiramda symposium ama Tawal Wangkem mailekad bangthokre Haudabgi tharamda Wangkem Kendri MLA K Megasandra Sanginatak Academy gi award kaksing tabam sanathoi sirama Academy sigi President Laisram Samkisor Sarwaki Tinguzam Mepak Singana Symposiums asigi resource person wiki Swas Bharat Missions Arvan Gisar Oma Oina Visnupur Municipal Council Konma Mafam Singda Satrakpa Lubanan Bagi Campaign Nasi Visnupur Higher Secondary School ki campus da Lamtu Sengdokre Tarmaduda Oinam Kendri MLA L Radakisor Visnupur Municipal Council ki Chairperson A Maniaima Visnupur Higher Secondary School ki Principal W Hemapati Amadi Council Sigate Officer Singsu Sirwaki L Radakisor na Prime Minister Narendra Modi na Lubanan ba India Magi Damakta Paikal Liba Kongtang Se Kudumak na Sirwak Tangay Fade Government Kaltana Sangsin Bigi Mohota Ikoy Puna Sangsin Minaduna Tarutan Lamda Mama Ohensi Haiki Musugi Thopuba Mana Social Media Madi Media House Karada Manipur da Fongba Pause Ani Natana Ataydi University Campus da Pusinba Yarwe Haina Pongdokba Wafunga Mari Lenana Editor Guilds Manipur Amasung All Manipur Working Journalists Union ge ngasi pangthokiba mifamna kupna kanakre wari sananaba media ge kuthangda phongdokiba leiribasu wafamamada phongdoraktaba MU campus manungda paukse ani natana te paukse sing pusin handababu mifamaduna kanna yaning do phongdokhi January Nepal phawge manungda amju amade editor guilds ka wari sananaba matam piba haina yanaki musuna satharilba thongbu MU authority amadi MU ge atai lup singna tumina lesin babusu pen phongdokhi tang Nepal phawda mathok taba thabak lokolatrabadi musuda natana Manipur University ga mari leinaba Tabak Singda Media House Singna Corporate Todaba Haina Nasing Mipamna Warep Lokre. Hosing Makataba Paukamum Latin that Brampton woman say. Among Rinada, Aina Hector with a Pabuna, a chapel hector levy. Aginebo Hayadi, Pabunadum. I should Ninayadum to Fine, Adobu Kanghode, Kamam Laroitaba, Wari Machakaya, Sagonaduna. This wedding season, let us celebrate togetherness with Taret's Chahapuja. Admission open from play class to class 8. We have a well-equipped range of facilities and resources for all students. Library, smart class, computer lab, games and sports, dance and martial arts, outdoor camping, boarding facilities and various activities. Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi ojasinga aina exam gi sem saba matamda yamna mating pangbiki aduga PCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingusing yamna chanaki SSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiru.
It's the change that excites you. The never done before drives you. You seek comfort in chaos and lounging at your own pace. You are the seeker of new. Asian Hospital, Kwakatel Bazaar, Imphal, providing 24/7 services with fully equipped OT, ICU, NICU and deluxe room. Super specialty OPD for urology with gastroenterology surgery, oncology and specialty OPD for gynecology medicine and pediatric. Asian Hospital wish you a happy new year 2019 with good health and lasting prosperity. Breaking Taramong Seri Makata Pausing Humburama Tui Suba Myanmar Independence Day Tharomda District Administration Technopolomusung District Police Kim Koktomusing Seruya Kre Ngarang DC Office Tamu da Pangtokiba Toromaduda Myanmar Upper House ki MP Yumong Molat Lower House ki MP DC Tamusu Seruya Ki Myanmar Maikai Digi Invite Torokpadigi Technopol SP Dr. S Ibomsa ADC More M Raskumar Additionals SP More KS Robinson SDPO More Sandip Gopal Das SDC More S Romeo Susugaki SP Dr. Ibomsana Myanmar gi Ninka Tambagi Thorom special guest oina invite Torpa se Nueva Fawe Masina Leva Anigi Hana Pomari Propa Orisano Haiki Shuras Gurkhagi Manga Suba Jack Rifles Amadi Maple Suba Sector Sam Rifles ki Turihil Battalion Sinduna Nomigoba Photography Workshop Ama Nambolda Leba San John School Pangtokre Mairoi Kiana Saruga Kwe Tormaduda Manipur Image Photo Club ki Directors Jinendra Maibam Secretary M Ranjit IG Assam Rifles South Headquarter ki Pravin Agrawal Namaru Bemusi Saruga ki Jinendra Maibam na Professionals, cameramen, amo ogi harabadi angang singbo makong di hona camera gi maramda khangan ba mathok tai haki pai ga dage kamai use tawni magi rule me am kamai apply tawni mai exposure why balance shutter speed kamai control tawni situation du ma kapya ba ya da bra photography gi angle mana madugumba mayam madu angang sing knowledge khara di pining bagi moi check 5 Jammu Kashmir afana tawri basi yamna fa good step amani haina ai gi mai gi digi Library and Information Center Kaksing Sinuna Sai Pangtopa Kaksing Book Fair Center Si Sanglal Hokre Tasi Tangtara Pawu Secretary Fair Si Hodopi Thromda Kaksing Municipal Council Chairperson Naram Sanjit Kumar Vice Chairpersons KSAs Jaljit Councillor S Sanahal Center Si President S Sampasu Suraki Fair Sigi Manung Sana Tuan Ba Kangahi Singna Hogalaba Mahiru Singa Wadi Watai Sanava Yona Atay Thorum Kasu Pangtokani Haina Secretary KSAs Joy Kumar Founder League Dr. Jodhasindra Sanasamgi Punsiamadi Larik Haina Mington Ba Dr. Sirom Raskatuna Komzin Balari Ama Ngasi Hindi Parisata Pombagaluna Manipuri Lining Lysol Gimatanga Literary Forum Pangtokre Asangba Communication na Sete Academy Kusam Dana Pangto Potormaduda JN Dance Academy Director L. Upendra Sharma Sete Academy Advisory Board Manipur gi Convener Nomaitem Kiran Kumar Amadi Sete Gilamda Tawayawa Miyokana Suraki and Kiran Kumar na Maitai Kunaida Lining Lysona Kamuk Soba Tawang Loge Haina Sandona Tapagaluna Lining Lysolga Kunaiga Lena Mari Sing Matang the Su Wafung Kafang Loke Youth Welfare Organization Singdamai Toksum Lekai Amadi Songtam Lekai gi Hombunipal Suba Foundation Day Observations Ngasi YW Ground Singdamai Toksum Lekai Davang Tokre Taramaduda IMC gi Cooperated TS Bakim Sundra WYO gi President TS Tombi Senior Citizens ki Secretary TS Ibo Bising Singma Miyokana Sarugaduna Singdamai Toksum Lekai Amadi Songtam Lekai gi Class 10 Amadi 12 ki CBSA Bosema Made Kosem da First Division Person Holders in the Manamatum Pirne Kuno with K. Lakadur Lok Sabha Mikal da Outer Gimiref Oigini Hariba K. James Ka Miam Gimarakta Interaction Program Ma Elang Kangpopi the Pangtokre Miam Gitaba Tona Vidamuta Magna Mikal Technagatavani Haina K. James na Haiki. amata karama manaro di abra kala de brahira matale khandara de no ayanda ri chi lami shida ayanda ri thojara
Usekon Youth Athletic Club ke Golden Jubilee Thorum ngarang pangthopga loina club asigi nongna saba building amasu Waxminster TS Biswajit na sangakre Thomadu Waxminster TS Biswajit club ke president Konsam Poraisa Mitei Pradhan ke Mohindra Upa Pradhan W Jamuna ward member TS Joy Kumar Singh MCS officer P Bobisak amadi Consumer Affairs Public Distribution ke district supply officer P Biradhazi Mitei namuro bemisi minister ke Golden Jubilee celebrations amadi Minister Biswajit ki local area development fund gi makhada saba club ki building sangawa gi thormaduda ton ba cultural program ke as pangthoke coronary artery stents haptuna lerekhiba miwe ama thabak naba horokpadigi sky hospital da pukalatuna langlaba matungda German Sava Stenama Amuk and Haptuna my partner Lang Krehina Sky Hospital Gate Safe Cardiologist and Chairman Dr. L. Sam Kichon Kanlali. Kongpal Kongkham Lekai Youth Development Gate Marirak Super Foundation Degi Toram Ngasi Kongpal Kongkham Lekai Maka Community Hall Pangtokre Tormatuda Jila Parishad Member Nandaibam Tomba Pradhan Kananbala Member Anuradha Kurai Kendra ki MLA gi apokpa L Itosa amadi hanagi head pandit oramba M Manglem Jongna Moroi Music on Saraki Yumembamdagi Iroi Semba Fawa Tingliba 33 KV gi line se jungle cutting Tonan Bahang Ayu Pung Tara dagi Pung Ohum Pawa Mai Taroi Hari Masina Lampel gi Mafum Karada Kudong Sadaba Mayok na Halagani Masigi Namukta Waru Bidanaba Manipur State Power Company Limited na Kanlali PMU scheme gi makada thanga ken rigi manung da leba beneficiary ni pumangada PDA gi chairman T Robindrona gas connection lem pikre MS Loktak Indians Gramin gi khusam duna thanga Singlak Bazar community hall da pangthoki ba tormaduda hanagi pradhan Laisram Manisu Sarwaki MLA Robindrona government na pakal liba scheme sing miam da hakthin na yonsi hairabadi rajniti gi khenaba thadok mathoktai hauji kendra sigi amata ngarba primary health center singkha da leriba Matakta Pukana Bahonabada Kanago Mio Karana Lana Poktuna Tindana Bahona Ribasi Activity Haki Maoist Communist Party Manipurna journalism gi wakalon bu ikai kumnabu utpagi ahanba Khongkaf oina Salai Holdings Private Limited thamlamba athingba aduma komthok le hari lobasigi standing committee gi coordinator Kyong Hans Mangangi Serolamana Resignism da yumpam oiba lanai mioi sing amasung luk kudimak amato aina saminaduna Indian expansionism gi dominations ase mutat minarse Resignism gi wakalon pama sing puna saminamagi tangai padabasu khantabiu Indian nationalism gi wakalolbo yaning daduna resignism gi wakalol asagaliba kudimak pretiot ni haina lobasine ikai kumnagani makoiga saminanaba matampunamakta thong hangduna thamle artists writers sport persons, yellow me kanba kanglup sing, journalists, academicians, advocate, investor, amasung electoral politicians, oribasu Indian nationalism ge mayauta, regionalism ge wakalol sandopada taulang loriba kudima Maoist amato aina kusamnana saminana ba honagini hari. Hauze amuka natema brematang dominase. W Square Home Spa Kit. Give yourself a spa makeover, all in the comfort of your home. W Square. Why wait? Preventive cosmetology now in India. Miyam da Kanganjaba, Charumai Thadok Pigano, Lofam da Chekhairaga, Microveil Decomposer Season Naduna, Laypak Layhau, Hengat Hansi. Saru mai thabana saru da yauba pambigi machinjak ayamba mani londuna manghalli loinana nungsi chu molhalli saru patha laga amuk hanna khojin basina lokpham da organic matter hengal halli saru lokpham da mo hanjal hallasi Kanghanjaba Salai Agro Products Private Limited na aikoigi nungsijaraba yelhomi singi maphamda hangam maru hau yangang ahingba amasung akangba sing ahingba amasung akangba sakhau pureiton morok akangba kangtak gehu jira amasung phadigo maru na singba pothok sing asigi supplier kaujari akuppa marol gidamak pijariba address amadi phone number asida contact tobiyo
Aero Kids International Preschool. Admission open for daycare, playgroup, pre-nursery, nursery, KG. Session starting from 21st January 2019. Aero Kids International Preschool, Sagol Bantera, Lukram Lairak, Soiba Maning Yengkum Lairak Taba. Email address aerokidsimf@gmail.com 9366348092. Mga Life Care, Minuthong Imphal, providing 24 hours medical emergency service, well-equipped ICU and ICCU, super specialty OPD for cardiology, endocrinology, gastroenterology. Mga Life Care wishing everyone a very happy and a prosperous New Year 2019. Mga Life Care excelling in intensive care. Abuk so na tranok seri makana pausing ukhul gi aba market ki phampham gi matang da amuk hanna verification chatriba se yamna taple thong se peningai oidre haina Jaranaus Simsims Women's Vendors Association na fonrole masin mara moiduna papham phami nupi sing da sauna kudong sa da mai unhale mai leni masing na tu matam da re verification gi thaba se losin na ba khanglakle Jiribam के दिबोंग लेबा इसेल क्लब की कैंपस ता जिरीबाम वेटरनरी ऑफिस के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर एम मोहिंद्रो अमदी मा के स्टाफ सिंगना दिबोंग ग्राम पंचायत की वार्ड मेंबर अमदी इसेल क्लब के मेंबर सिंगना ngasi सासन हुई सरकना सा ममरफु हेना हिदा कापथोक्रे हरि ममिंग लेफम खंगदबा मरोल थोक्तबा सही होमपुरोंगी ओइगदबा नुपी अमा रूरल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सलाइबा Swatters Grey Noremthong Laisram Lerak Imphal West Lere Maki Marimata Homasida Lakpidana Organization Sigi General Secretary W. Hakruzam Dr. Hakruzam Indramani Unabin Kanglali Toksom Singlen Chanana Sehi Kungamari Atok Apokpa Toksom Ibuema Kangbok Mayalekai Degi Mantri Pukri ki barada lerpa Muema tha si ani gi ayuk ta thoki badagi hanjilak tu hari ma fit manga insimari wangi masapai masam sangi mamai kodanei mangna thoki ba matamda amuba jacket ama letki amuba khongrau asang mama set ki ma pu kana gumana thengna bari mobile number 7005601203 natraga 9366791211 natraga manakna police station na pau pibu hari Hojima kata sana wipau lobise. Ngasi sana wipau da Narengmam Samarjitpu Manipur Chess Association ki President wina Kankre Association ki President atay thopugdaba Miyoi Taragi ngasi lampel leba Registrar of Cooperative Society Office ta Mikhal Pangtokhi Manipur Chess Association ki General Secretary Navasandrana Manipurda Manipur Chess Association amadi Ad hoc Chess Committee ki marakta Sayed Naval Lerambadu Yasinakraba Tungda Registrar of Cooperative Societies ki Direction Makada ngasi ki Mikhal si Pangtokni haiki All Jiribam Sports Association Jiribam Sinduna Jiribam Higher Secondary School ki playground sathriba Tarataruk Suba Radhamani Memorial Football Tournament First Division 2018 ki ngasi sanakiba match ta JYC Jarol Pokpi amadi LFC Lunglai Zangs ani sanakibada goal mari mani sanaduna draw satkre Pune da thasi mapal digi tarahumdoi fabu pangthokaduriba Khelo India Youth Game da judo event ki technical officials oina Manipur Judo Association ki joint secretary senior coach S Ranbir Judo Federation of India na kalakpada Manipur Judo Association na nungaiba phangdokre Ranbir ngasi Pune ki damuta Imphal thadokre hojik makata pasanawi pawben ningthaujambi amuk phangbikini Taranithu Shuba Manipur State League ngasi sanakiba match singda Sagolbal United amadi Demrau Semai Mai Pakre Khumuksam Ingwasa Singh Memorial Trust ni sponsor torga All Manipur Football Association na sintuna mamang sahi sogli singri sumna taratarit ki September tang taruk tigi team taranithu na sarug yaduna Khumalampak Artificial Turf Ground da sanaba hokiba league asigi ngasi sanakiba ahanba match ta Sagolbal United na Traukwa Kaithilbu Goal Mari Anida Maitibi Pikibani
मैच असिदा माई पाखिबा सगोलबल यूनाइटेड की गोल सिंह अदु इनमिल हाउ किलिंगना मैच की तरे सुबा मदी तरामाथोई सुबा मिनिट गोल अनि सनखी अतोप गोल अनि अदुना के ताजुद्दीन अमदी टी जेम्स ना मैच की कुनिथोई सुबा मदी यांखैनिथोई सुबा मिनिट सनखिबनी मैच असिदा माई थिखिबा ट्राउक्वा कैथेल की गोल अनि अदु प्रिंस विल इमानुएल अमदी एनजी नाउचाना मैच की अहान भाव की मिनिट अमा अमदी मैच की यांखै सुबा मिनिट सनखिबनी मैच असिदा ट्राउक्वा कैथेल की सनरोई शाहबाज दा मैच की मरफुमाथोई सुबा मिनिट येलो कार्ड अनि उत्पदगी रेड कार्ड पिदुना फील्ड की मपान थोहनखी टीम मसी की सनरोई एनजी प्रेम एनजी नाउचा अमदी सगोलबल यूनाइटेड की दांगमई अमदी टीएस इबोमचादा मैच कंडक्ट तौखिबा रेफरीना येलो कार्ड उठखी अनि सुबा मैच की सानखिबदा डेमराउ सेमाइना साउथर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगमैबु पेनाल्टी द गोल तरे तरुक्ता माइथिबा पिखिबनी मैच असिदा टीम अनिमंगना आपिबा मतमदा गोल अममम चनदुना ड्रॉ चटपदगी किक्स फ्रॉम पेनाल्टी मांगना डिसाइड तौबदा डेमराउ सेमाइना साउथर्न स्पोर्टिंग यूनियन सिंगमैबु माइथिबा पिखिबनी चतरिबा लीग असिगी मथंगी मैच था असिगी तांग तरुक्ता डेमराउ सेमाइ अमदी ट्राउक्वा कैथेलगा सानरगनी ऑल मणिपुर पोलो एसोसिएशन सिंधुना था सिगितांग अहुमदगी पोलो टीम कुंतरुंग सरुग यादुना इम्फाल की मपाल कांगेबुंग सथरिबा कुंथ्रा मंगा सुबा मेंस स्टेट पोलो टूर्नामेंट की ngasi sanakhiba ahanba match ta DGAR shot Assam Rifles na San Timbi Sagol Balbu Panjal Tara amada yamna laksana maitibi pikhi match asida mai pakiba DGAR shot ki Panjal singado MD Riyakatna ahanba sakata Panjal ani KS Chandrakantana ahanba sakata Panjal ama KS Susilona ahanba sakata Panjal ama KS Chandrakantana ani suba sakata Panjal ama amadi ahum suba sakata Panjal ama sankhi atopa Panjal ahum maduna Abdul Malik MD Rajkat amadi TS Premanandana ahum suba amadi mari suba sakata Panjal amamam chanduna match asi mai pakhibani match asida mai thikiba San Timbi Sagol Balngi amatangarba Panjal adu ke lamyan bana ahanba sakata sankhibani tournament asigi ani suba match ki sanakibada CRPF Langjingna Eastern Student Club Timbi Nongmaibungu Panjal ahum sinoda maitiba pikre CRPF Langjing की माई पाकिब की पंजल सिंगदु W Dhirena ani suba sakata Panjal ama amadi mari suba sakata Panjal ani sankhी Manipur Veteran Cricket Association Sinduna ngasidagi team tarungna grubani thokna khaidokuna luang sambamgi luang popa cricket stadium da ahum suba T Subol Memorial T20 Veteran Cricket Tournament hokre thoram masida Manipur Veteran Cricket Association ki patron W Bhaktaraj Association asigi President and Indrajit Association asigi patron CS Sauba Manipur Cricket Association ki Secretary Singam Priyananda Manipur Veteran Cricket Association ki Vice President A Birendra Association asigi Advisor RK Biduramadi Tournament asigi Donor Tongbram Ongbi Romila Su Saruk Yaki Pangthokadoriba tournament asigi ngasi ahubun mitki sanakiba match da Cyclone thangmaibanna Napsa Khai Imphal bu wicket tarukta maitiba pikhi match asida Napsa Khai Imphal na toss ngamduna ahanba batting tokibada over taramapal da wicket loina turaga run chamaga kunkhak lokhi masigi pakhumda anisuba batting tokiba Cyclone thangmaibanna over taranipal ga ball manga da wicket marikhak turaga apiba target adu yauduna match asi mai pakhibani match asida Cyclone thangmaiban gi sanari binoina wicket ama amadi out oidana run kunthra humdoi loduna man of the match taki Manipur Kang Association gi mieng makhada Singjamai Kang Association na sinduna mamang sahi gi December tang kundagi kangkut tarana grubani thokna khaidotuna Singjamai Kangchang da sathariba hompu humdoi suba Sar Surasan Singh KCSI CBE Memorial Likam Knockout Open Kang Tournament ki ngasi sanakiba match da Wangoi IP kangkutna KKCO Kaisam Thong elangba mekai kangkut pu Panjal kun tarani thoida maitibu pikre Sajing inat kan belup na sinduna mamang cahigi December tang kun mga digi tim taramathoy na group ani thokna khaidoktuna sajing kangjay bungda sathariba kuntra suba langtapal kendra interclub sports meet ki football masanagi ngasi sanakiba match ta LKCC langtapal khawphumna MRC sajing mainang khongbu gol ahum anida maiti bpk ani suba match ki sanakibada NSFC naran konjenna YCGC konjeng lekai bu gol ani sinoda maiti bpkre
Manipur Badminton Association gi miyang makhada Imphal Western Club Uripo Khumanthem lekai na sintuna club asigi indoor stadium da badminton sanaba ngamadi horaga sahi 33 phawbagi nupa macha amadi nupi macha singi oiba tha ama chupna chatharakiba pre winter badminton coaching camp ngasi loisan khre pangthokiba coaching camp asida badminton world federation gi coach level 1 ice punsiba amadi senior badminton sanaroi ice yaiphabana Pigliba angang nupa macha amadi nupi macha humpuda badminton masanagi fundamental skill amadi technique sing tambi takpiki ngasi loisan baki thoramda international saber referee hana Imphal West District Badminton Association ki president oiramba Ice Gyaneshwar Imphal Western Club ki president TS Biren amadi international umpire GA Sitaranjan Sharmana thorama pusing oiki thorama siga mari lenana state level ki thakda pangthokiba badminton tournament ki sahi round gi winner oikiba ke Ganjal sahi 13 makha gi runner up takiba T Leone amadi sahi 15 makha gi runner up takiba ke Naucha da asamba khudol posting piduna punging thawatki Youth and Student Welfare Sabungkok na sinduna ngasidagi Sabungkok Playground da team kontre na group nipal thokna khaidoktuna marisuba Sabungkok Cup haukhre ngasi ahobo numit ki sanakiba match da YSWC team A Sabungkok na Ingok Tombi FC Telobu goal ama sinoda maiti bpk District Sports Association Bisnupurna Sinduna Mamang Sahigi December tang Taramangatagi Tim Taramangan Grubani Tokna Kaidoktuna Bisnupur Mini Stadium da Satariba Manga Suba Ice Pisak Memorial First Division Football League ngasi sanakiba ahanba match da Amopa Academy Moirangna GMC Phubalabu goal ama sinoda ani suba match ki sanakiba da YWO Bisnupurna GDC Tinungaibu goal ama sinoda maiti bpikre Amaromda Association asina sinduna ground asida mamang chahi ki December tang kunmanga dagi team tarani thoina group ani thokna khaidoktuna chathariba tarahumdui suba and Balananda Memorial Second Division Football League ki ngasi sanakiba match dana YAC Bisnupur amadi IKAC Irengban goal amabam chanaduna draw chatkre Thagazariba hozimaka tananga sinonggi oikiba enga sage paulo bise Environment Directorate ki phangkiba ngasi oikiba inga samadi nujuki pauda khwaidiki sakiba Celsius degree 13.3 ahum khwaidiki ingba Celsius degree ahum 0.3 ama Nuksit yawa ising manan gisang maximum da sada maripu 13.3 ahum Nepal minimum da sada 13.4 mapal Nepal oiki ngasi nong sukide ngasigi editors choice ta cycle gari masa amadi gari ge soba phawa huran bagi thodok marak marakta thokleba masidagi kannabagi damukta miyoimana yamna section na cycle phawa asoba so waiko madi sen sizinaduna huran bangamdana ma section tharang lokali Loisalakda moro pausing amakana pijre Nupi masala na tablisat sa kibri marala nupa ama sahi kul jail manu dakan batabak sunan makona yakan pikre drug lalorban nupa ama buna sahi taraf saf mana batandi pikre Professional ethics kang deba Dr. Singh Gaur padagi fashion party ke nuaine deba Todok Singh tholapani haina Health Minister Jantukumar haikre amadi board na loba class 10 amadi council na loba class 11 amadi 12 ki parikya matam amata da pangthokaturi nasigde este minivisiba Manipuri pawmutang slow jare me tabi puno pom kana khamjare